ingtangkring pen kachesongji aphan pura Hemprek Hills Autonomous State Movement atum arsik jit pen mei kangni Ahok lokar benglong apen di mahasaw araratum arni ding klui penakar ila ke Hemprek henlo. Hemprek nangji pura kachesong ajok penang ana pran ke dam la pen areng ahu ke sotum tadolo. Jongdam pura te India der independent kelong ningkan troxy ke brat troxy lo. Bonta kar benglong araratum pini arni anta Hemprek mate. Article 244A akar I mate akimang chunchelan. Article 244A ajoine hele kaman penta kachesong dolo la pen laso ajok apran kiram nang tat topik lo sita pini arni anta Hemprek long lerek lake kangchir epok lang cham et ateng lo la sikar benglong apen di mahasaw long kido hamphanga song eklai vet pen article 244A implementation mate Hemprek apharman kachesongji aphan pura song engkoira isi atum chingrum si Hemprek Hills Autonomous State Movement mate thihek pen FHASM pu ingtangkring asong mahang patheklo Lason sikar benglong Hemprek kepalong ja phan pura song engkoi ra isi asong ja po tum bidi sore ka chipila pen ka chingki chingwai ja phan patumi ja khong acheklo ni phai pho arni diporong sopialong kedo farmer growth center along Hemprek apharman ingtangkring pen ka chesong ji phan pura Hemprek Hills Autonomous State Movement atum arsik jit pen mei kangni Lason sin non ke wangji ja khong acheklo ni phai sirkep la pen cap arni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan chetong damsi Article 244A implementation mate Hemprek apthak sik jit pen chingki chengwa damji puta pherang ke atuma phan nang pachinitun Anparta labangso ke claim kira malong kar benglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphanta akirap kipidunji aphan sita meka chuningri padopo ini nidum non proposal draft nidum bonai ponlo lahenlo nasila so long nidum da ke ponangji dolang tahai laben substruction sisteme dak dolang tahai koi phak sisteme labang so proposed structure lake 6 schedule laben article 244A arona teng bensi labang so structure bangte pinjong ono labang lito masa government apa pipon po laben yetum tuning riponji asama government aphan je litum asama government ke litum pan Hemprek nengpune apotsi asama government alang litum cabinet ceparai pen lapen assembly ceparai pen labang so Hemprek aputhak central government aphan isi resolution deng pen local inangji lapen local pen ateng pen mama sing litum central government nong antami litum parsudun si litum central government aphan tuning riponji prime minister pen chenglok home minister pen chenglok lapen labang so kado kawe na pachara dunji aphan ke non charibom asarkar akahai akar benglong Dr. Tuliram Ronghang alang li litum phan chara chitu dun mek ningji thealang government hian si labang so bang chingki nangji litum maga extra parliamentary force azin litum alang litum phan lapen central government state government phan tuning riji abang gala han loja parliament along member private member bills la pugadi bonds tame government bills si ponangji pabang sin litum tuning riponji lapen government bill aphan se kam nang claim pinangji pabang sin litum tuning riponji lapen itu lale pulotang te litum labang so Hemprek abang ke chunune athe GST si tame government bill ke ponsi ki chunun private member bills pan ke chunune lapen hada abdor pipe lapen support abang kave ako once jong si la private member bills hada ke place man jong si reject plot do pulotang te lake la ningkan pho inu de MP tenures ke lake place long lelo aposila bangke aningkan ke litum dambom lo Hemprek ke hang ke yo mohejong litum dak chithan lo pualang lisi tame chithan mon lo je asomar sami loga charli tame tangat eblo sitame ha asomar bikrai hut pen Hemprek kaphan ke hang ka chisong labang so movement kang purpon le mane bori piglo non asomar pass at graduate lo manige loga charli ta dolo aposon se ke pass tang tum ta dolo bos me piniar ni anta asomar tamada alang li phanar junang ko lo po pai labang so Hemprek ke hang ke mantu chunun la aposi ni tum ta me pa nang plenga lo la sinan bon hang nang nilu pon ta me asomar rum ta ki pu tum ta dolo lasi lason ke litum un elo lasi alang li si ta me
labang so mang ke chak lo sumar phan sitame lagi litung constitution long ke do ko policy lagi ni chidik sitame ni chete do tiga mang ke labang so hemprek apan ke chesong bom ji lapan chun vek ji pusia sumar phan insurance chipi pontu asi ni GSN ben ke thana moelo litung la so structure apan ke litung people ko some government apan lapan central government apan forward ko sinon joint conveners are to mele ko paninje pontu na. So for people, chopper piglo, pen pini just met that media personnel upon churolo, pini dali tumlo upon so special central executive committee meeting along. Na alam te kipon je pansi alang tum banglo, la sel tum mana prang si chopper piglo, pen prang ako churo chulo, nil tum ladak chelang rapet forum members to one part president secretary pen chenglo, do ana committee members atum upon the mekero pilo, alam itu pini labang so apor hot apor nang chipi don pon antu pancho per peglo lasi pini nedo masam government made chief minister Dr. Himando Biswa Sarma Phan nilitu mahin pen son Thompson pli alam nedong ge pudam kangtung doji lapen hada kachingwa along kejeng sialam nedong puye bangke alang tu makke pinde dalong amat alang tu masaisyona long amasi nil tu mafan la article 244A labangso pepas ponanggi pu labangso pinangji pu halat tu masaisyona long pachepas ponanggi po bangse nintu mantu pan chuneng riji ade asam go pena bangke autonomous state ke nang pideke nang piune lake alam tu masubject kale lake central subject pena seta asam go pen pet enunciation cabinet long chepapas ponra labangso article 244A forum atum kang bong abang pinangji pu ada asam cabinet pen chepapas ponanggi lake nombor isi alam lo kapen nombor ini alam bangke la dara karbiang long open seals asotum ke namtan kan plikep tingkan pokep kachesong kachedan latum mas struggle latum ki thike jan latum ki vir ke charli ke porhi thek thepen chenglok do ala ke sunga ke boy upon respect pinangi po bangse nitum pudam lo lapet article 244A Indian constitution long ke tok hala so bang sampai latum honor nangji respect nangji lapen labang so constitutional rights itu ke hang bom abang ke alang atum nil tum panang respect ra constitutional pan respect ra labang so article 244 abang ke prap chin pen implement kurinang ji ba claim nangji po bang se nil tum mahin pen chuni damji dak asam ko pen apan lapen son pre labang ke asam ko pen amatsi nil tum apharman alang tum da prime minister part home minister part president part same appointment nil tuman appointment NC nil tuman nang pa jetong langji nang pa jengki nangji po bang se ni tum forum hin pen chupu pon ingtung ate nil tuman ke state within a state asam along si tum doji asam along si tum labang so non ke hang bom stame asam along si tum doji atema asame zapat asam apan nidom kaching hondo nitomang topan kaching nin sodo kaching nin so kaching hondo join si 1969 anikana hot niletum panang arjulo asam government along don dojima non akimi ke create a state government of don dojima posi to panang arjulo megala dong dojima pulo tani to pulo itu asam long si doji we will remain in Assam pusi halabang sohot 1969 ahot autonomous state megala pangi piutan nitum pulo nitum bangke ladak si chidoji pusi hasa pudamlo because we love Assam Assam pan nitum chingona posi nitum Assam ben damde we will remain in Assam po bangse halasura pulo non nitum pulo nitum ke separation of mane state kali but we will remain in the state of Assam state within a state labang se non iton ke hangdam lapen SCJ hot alang tu mau je Dr. Lahelo latum ke reorganization to delo Assam thak thelo pusiga ningje SCJ hota lase la ke correctly they have signed the agreement lase house agreement based on that pini anta nitum ningjelo nitum ke Assam man chetakte Assam reorganization nangne same Assam lo masin tum dote people bangse pulo same article 244A abang ke implement nang po bangse didum chunuri ponji lase son Thompson prison po alam pense ditum non 910 arni nil tum da Assam chief minister pan chuning ni damje chupu damje ditum forum hin pen lansi dil hin pen than patin pon cholo na tum conveners to lang secretary to lang alang tum hin pen sme putot pathan paninge polo na ditum da Harbarpur Center lo Forapor Hilso Thomas State Book Pen Ahin Pen
Central Committee Asal situ meeting padolo bela solo na itong rapet tu horam lo kedu DSU tu bencelo KNC tapi kapek asong tu song ko da so isian sosial tak leader sama tambah asong jatuh mana da kitong rapet dulu pen jingwai sing sai pen ilitum dengan pikir kachesong ki chunundi puthak kachesong ke pang tan pon japan ke bang bongpor lai kadu we tu cerai polo deng polo lapen ache ilitum cididam tarik sirkep tarik ke asam government pen ili tuhan tinggi aku akai doktor Hemprek bisa sorma alang li tuhan lam nang paci dilo ceci soal di cingwai ponang laso kachesong bahake kedatan ikan ciklion pho kachesong da kadu ke foral ng tuhan ato adaptive do tip pereoksi sorkar ta tuhan dang hanakol laso so kachesong laso se iktam kachesong pangtang boyapan laso itu cerai polo atima laso kachesong ba so kachingwai le kijuji kali Lasi itu kuda lo back commander khai pada niche dablo asam government penti ala tuke otolwa state clear ude dake sitabe ala li tum da asam government pe ke recommendation da cabinet decision and parliament assembly decision and bun jala tu isi negotiation piun se central government prapjit ba sobang jing tripartite talk padosi pacun ponjapan ate kari banglong lawen ke west kari banglong di maso rat tukang cir apu take kadu da mici dilo rekan pikewa so se rat tuki sungke boy itu MOU dah dulu 95 ni kan pas April kacitok DSU topet jenglok KNC lapen SCC rasuk agreement apen ke apitu hele kabar kace sawara tu dame thulpak pe UPDS pen jenglok KNLF MOS 1 and 2 rasuk kace song pada tame kan ratu pada jil sabe otonomous state by tuare puri article make nomputa implement melang la sinora padai bakte ratu da ningi jilo la suje make la je je song make atta da dopiglo pachunang pu lain orthat aja ami aje central extended meeting ফরাফর otonomous state movement las movement ami meeting hobe অনুষ্ঠিত কৰিছো আৰু এই মিটিংত আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে এই অটোনমাস স্টেট মুভমেন্ট আজি 40টা বছৰ যে আমি সংগ্ৰাম কৰিছো কাৰ্বি আংলং আৰু উত্তৰ কাছাৰ জিলা তথা ওয়েষ্ট কাৰ্বি আংলং সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ৰাজ্যলৈ আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো আজিলৈকে ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই এই কাৰণে আমি আশা ৰাখিছো যে অহা 9 তাৰিখে যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ CM তেখেতে আমালৈ আহ্বান কৰিছে আলোচনা কৰাৰ কাৰণে যে আমি আলোচনাটো এটা ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছো তা ফ্ৰুইটফুল হ'ব বুলি আশা ৰাখিছো যাতে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে এছেম্বলি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যাতে অতি শীঘ্ৰে ট্ৰাইপাৰ্টাইট টক বহি মেলি যাতে 244 ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা ৰাখিছো News Desk Report, Northeast, Karbi Live.